Suoskewa klasin katke maulas klokat kaina sun gelitu seinge chenwen longol sie na uye yang golutu ngai anagoslie ngai Lamisha Liban Welly Finan San Antonio Texas na taking Tresco Jack Finan Kent Washington na nga pange Serletara ngas Finan Southern California suke cross country okay so sige lang siya unsuko na take just go kung dat ke proye Namalap. suke take just go Namalap. Ngan we aginge. Namal Shirley. The Mr. Lipan. Evine tigri siya naga namalel Frank Wengan Yerosh. You got the stuff on guys in coding gun. Pine goes na kaywa. Metigi ka de fa akfashi makat matayang nagagiltu siya Pine goes kaksyakin got. Siya kiga shalom. Ka kuusin we got. In siya klapela vat fashion na meti proy. Kataga ni proy. Kat civil bepash la ye tong. Kat mold si fan na kat la leprem. Kat la laisik. Kat la check-up. Kat kulo malap na siyum kat papa. Kila mala lom ke molas. Kung naging kat ifin fair singi. Kat in dominion. Ki mana ke wang umbrella. Naknas kat nga siya siyum kiltu singi. Kumin kain. Wikat. Kol kat ki mana ke wang katas skill. Layla ta kalan ngan madalom inorekma. Kalang pakotan lom. In kalam ke mana kewa. Makat fakla. Kilutilas. We fakak lem dalekla. By Jesus Christ. When kulo kasi fun na doom. El misa lendolu. El molyak. Dun lendolu. Nakalim ya ko. Kalom. In kain. Katangla misa. Katangla kalya. Katangla makuduk na kewa. Usye na siya matlalal fungi inkain ito. La pange makatufe inkain ekain matlalal fungi akay matwiyas mamatayin dalinasyo lagi pelsingi nakanlala kimasla kimatsiyok lenala oye pe kimatangin mulgat kat na siya oingi nakaslo min shreye kalemlom na siya nakewa kadinkain pas na met kinem Losyan vulwas kinutugin maun mo. Inkay narorik malo. God ingi, Papa, sapay katle. Infaki kikas mo. Amen. Lumalap, belang vlog na yurwos. Damle Shirley. Damle Lipan. Ki, Belsingi. Lumalap, tigin. Lumalap. Vaksin God. Usiyangan o sanal tamle Shirley. Lumalap. Tarle na proy na file ka din age rungo as sakat na singkat ke pelsinge ngay awlol tamil Shirley ko din
painkom matlash na kayo kusay ke pelsinge kadal le shu mal la kaksakin gat ke elchi pelsi pelsi lash kadin daga we met na kayo kaksakan ke pelsinge inway na proilal tigine online gat pa ene na inuskat impen na kayo ke akwak la living tie na kadef totole na ke mapailan gat Amen. Arule na fall gatin si pekalweni key team mataka ke koto siya December January pagkadash ka na next February diki loss na kikalan tigin tres ka na long project Dahil wo nga siya na lang yun na. Alright. Okay. Tawag di ba gulo ka Diyos ko gulo ke pro ni guest sa singan. Kita fast na met nag-proclam la show. Ina mas piyagi ngayon si pe spell singa in buying ko was. Tuwa na siwas na kayo wak gulo ke aslo wasan. If in makum ko in cash ka, we got ke program singa masikum ko in cash ka kaya nga pa kumin share ya. Kung vinakulin le magadak fashion ke cash kum ko kum di mo file mate se luo mawiyom nganin kan ba we got ke namna cash got share ye un masamsam o pangasyiran ak fashion la pa nga then magain share ye na sin kaw clash ka kayo ka kayo ate losin de kaliye ko o si besingan nan pa in gaslan ka at in kain fakir yung going effective credit na ke oyna siya ka dash ko ya. Na kita vast na na ke program so na ke ko was lupsala factual la Mr. Lipan nga en na ke may na clash na kita fast na siya nga pangaten program slash na ulit nga. Kita sa ram kun si fe na ke pellan secondary school Si fedha ke bellan secondary school and bafat makat walay la kalim. Pangan si fedha lap na ke week ingeo. Na si fedha lap na ke unit nga pa kalim liki losh. Tama liban ba ke koto na phone singa now ke koto na phone singa pa kalim liki losh. Na diki loss na kikalan unit siya katash kaya nga pa walay la lon God's promises. Kilagi natin kata ipusugyan natin kata nakisifel wiking pavat makat ulay la kalim bako si lutige belan general school ay siya lamalay gos was on gos singa ulan na may na lendu tu belan dawi an aske såkas då du fossiliga fossinga ulan sema an si fe se ma ling la liki standard ling la ke standard listening commentary an sivesingan gas English an is that ma obeying God brings justice. Obeying God brings justice. Pangan si Fe sa mga on-ge devotional ge certainly commentary sa mga lengla na gagasing kol nata siya. Pangat pangan mo gasing kol mising ta shock ta. As ayaw si orekla na ke len senri an nagibela na dawi an basta may kol last finan ko siya basta ng ilos awon las may nalakasingan sa akong soka sir listening commentary. Sir listening commentary. Ako yak le pas. Ngay we say ngay listening chime in na ke facts sila ngay. Listening gas na ke facts sila ngay. Le sir listening commentary companies ministry organizations they've been in existence for over 20 years. The authors lang, siya may primary authors lang, but David Cook. David Cook, church planters, a lot of missionaries, worldwide missionaries. If we would have been fell na phone na, tinokan na kasi church, tafala pasto, paspas. Na, ilma tayo klans si fashion yang ngaul. Na, ilos aki standard listening commentary, kaya na paspas. Ang ramsil damang liban ke week na in fact le cycle sigan ba yeon ko siya
Tawon liban. Aw, tamil chile. Standard lesson commentary to go cycle, yeah, on course cycles, yeah. Vingatli extended commentary, ashke pe cheat course, hakalim me, guys kata shife ke koto for the next 6 years. Commentary siya nato siya lang somne ke, siya klub tamil chilling academic leadership. Somne ke, me Ito na August ma. 2026. Oh, okay. Cycle siya. Cycle siya bang. Aw, cycle siya kasi magiging 2026. Yan lagay wa koto akos tago ke. Aw. Naka 2025, 2026. Nakan me elos aki atari flow silan mine na academia ke stand ke Bible unit natin dalo. Na bangan mas ma me ali yok siya ka din kalam ke na elos sila la tari mange in fact naman. Kisben cleanse up lan kada wakat lan fung ila proy kanya mga pa igek lelo sin kan aki cycle ting ki lusen yeon gosh. Mga na fun dal printer ako lain mas na dal print out mo na review ya ki revision may nga no reklatari book formatting nga no reklatari dala ko lang dalin sun bella na sa paela. Na mga sige ram ginoye ko bayin ona ki nga ngan le Isaiah si veselash na missing na nagibelan itawi an sa fact mo ako Scott sinanon ko siwas na Kamal Shirley. I'm frozen. si vesingen obeying God na si vesingen utego si vesingen mage Isaiah lam nga ulali ko siwas on ko stikisinga uba para si vesingen akia Even ba nga example si mga chigig tinakkalan niya nga pa. Even ba nga katulad telecast na kay sette. Na pangan inin show sila siya. Telecast na kay sette. Nakatfinakon la oro kay Tuesday. Nakatikan sa mo telecast na kay sette o kay Tuesday. Ito na siya explanation sila siya. If ako si Fiasin va ma telegas che sette o quattro che tuste. Kadila che nakkel bile mesio ro si Fiasin va ma telegas che sette o cosa kadak fashi che tuste. Di ba na ikla na che si Fiasin la kum nam senge. Si Fiasin nga jam pinang opo. Minka sub sige din pakanak le pie connection singa. Kita capacity fakya le sogas to lu fos sina che singa ul Pite usi fakir za mo ako Scott esinon ko si was. Mga si besin na. Mga makikisang ko niya. Idam tayo ko take interest ko. Idam tayo usi context. Context nga ba siya mga. Mea sikyak kipel siya ko. Mea siya mondyak nga. Ifokas fakir magkinyak nga. Siya siya mon nga. Just most amasin ngayon. Malas din siya. Ewan na kaya historical. Na kaya mesigat ng penses. Government vakasi ng penses. O iya vakasi ng penses. O assume na masin. At ito just ko ito ka kiibs. Ang sabi ng context based on Isaiah 58 because she was. Ngayon, gusto na sin ngayon flash masing ang factor na tinala kaya alam ko, masilus kaya konye na ko, masilus kisang weighing. Akate ngayon na sin viewers slash kin kalim ke. Le may fokotoro o yes. Thank you, just go. Thank you, Nick Tabella. Katala lang po siya. Dua. Nga, sila nga mute. And we go the Mr. Libanin by we are singing mau chaptaria kakasin call ay be standard lesson commentaries yung nage experience laga nga me matayang nage ka daw what introduce yan na si 2002 what singan ba masingel
in Pastor Richard kaya nga na uchak ng klan sa po na mga lotoy lagi kasin call ka standard lesson commentary si matamang sila Ramkel David Cook season with ma compile ni la arch lesson outlines yung rekle arch introduction je na tikun introduction je ngayon academia kla pangayip si ka luma samsam kanya ka naka conclusion je kaya samsam lalay ay academia la metiki som na ke ikoyalan malututan alle me eni nasi matluti ingain follow gat na ke pel si ma ak mayaki malutut siyenge pagkanya kyak malutut siyenge simusyak lang fin para musiyenge ay siya lam ngalali ko as malutut ama tamlilipan na takakya na nasik masima nga iske pa kaya nga sa siya utyak na kiklansa pa kahit siyenge el bango na nga bango fas ki kahit siya malutut nga som na kipaya pala elde nakate anlang nagibaya pala. El pangon ka rin so magigastan ka. Hindi yan nagkakapsya na ke. Ay pa na ke mama katnuti ke orekma singalit kosh. Make Paul Silas maluti. Kamitsap maluti. Meta mata kapsya na ke scroll alila ko kaya. Na ay pa na siwas misingi. Ikat fakla kay siya mga nagifo siya. Spiritual me build up singing masayan na lahat fong ilasya about so magkikastan God na kahit sila appointed to it na siya flyan actually mila may kaya pa siya makadiskimulitut siya mama pa nga kata experience na makahin me lagan na she was fierce lasya damla siya damla lipan damala pa nga mga kain kasik kaya Teginti kung kulamalap ke fact silungan damaliban Ulo malap si bawi wala tamil chile tikin tres kalin si bapan mata ga walash mata ga we got back a live telecast lash ga si beta ga si yok ligi la ga ma mat lash ko sai sia mata finan ko sai ka sai nen ko sai mata et ga be long gas mo ni alle yok si be wo na pa ka chicken gat la tamil chile ta ga alle chini me tang ya ul ko fingat li na ke sokas tolu pastel ashne matarela papal chinata shne tasang shife shitari sub topic shinage me sokas tolu lalal fungin lem which is really support me background go passage chike for shinage singol ke sokas ligina nga magun me akuskat ashinanan go she was obeying God brings justice. Isaiah 58, 1-14. Patago ke standard lesson commentary. Masing ale yok shupeka ning galim gela. Akwa kitari panga fa ke pianga cycle singer som na ni ke 2026 ka 2023. Standard lesson commentary relatari forecast itari ma etoko within the next 3 fiscal year. Na aqua ki aro I forget toka telecast keshete instead of Tuesday. Why not me an analogy je tamil shirle la kalimin. To in shigeli in actually kay naga shibe actually me factual tamil shirle Sunday school shife pa kadel bole la kalim I see a maritan pa I see la all course first on course na gesing yaw. Na if ingom som na guest standard lesson commentary specifically